makulio ni maende kuikumbila enethi mandwa ya Mukong'a ila iwodini ya Mumoni kiliombunge cha Mwingi ya Uwau na muno aseima sukulu wa Mukindu primary itina wa Syana ile kutiwa ni thayu wambe atiwe ni thayu na mawonan'yo ma'o mavwanene na ma'o akeli nende kwa tene na munene wa sukulu na ulani Josephat Kimotho ni kana mawonan'yo ma'o uminie Syana ni kuuwa ni mutwe ivyuvi mwingi na kuuwa na manyuu metho kuvinduka langi na kutavika kwingi mwalimu munene asia kana vena namba ingi ya manyiwa kauta sukulu ni alame na mawonan'yo tasu haikulia serikali ilikileleka tena kuweka kunikililivo chumbani choneweli na musangi itina wakwata livoti iya kimako ya kikukia Syana ile kuma sukulu wa musingi wa Mukindu ula wibodini ya Mumoni ni Mwingi Uwau nituwa tamboka kisioni kino kenda kuthia na umo waiku Mr. Josephat Kimotho ni mwalimu munene sukulu ni vala kweta manyuu na vala umona klasi cha keli na unge klasi cha mwanza tamana ina mathina makutavika kuvyuva muno kuuwa manyuu ndo mwana mathina nge vala utongoi wa sukulu atavisia seima Syana ino kenda kuithinikia. Kati ya mwezi wa pili ndio mtoto wa kwanza wa 22 alikuwa anaitwa manyuu kyeva alianza kulalamika kwa ugonjwa wa kuumwa na kichwa. Wakati aliaga alikuwa mwili wake ulikuwa umebadilika kuwa na rangi ya manjano yellow na macho yalikuwa yellow. Baada ya siku chache mwingine akalalamika magonjwa kama hayo. Alikuwa anaumwa na kichwa na alikuwa anatoka damu kwa mapua. Baadaye usiku akaaga. Alafu siku ya Jumatatu watoto watano walikuja kuomba ruhusa akiwa analalamika kwa kuumwa na kichwa. Amama seima manyuu umwe na ulo na avikia na kothi kwa wiki modelu ni meuwetekana na sivitali ulo iva kufena kisioni kiwa kwa Musa dispensary kwethi otavi nguwetina wakwa kombewa miaka 12 takimakati wa itumili na atumiso mwana kwa sethayu kwa kila meuwete tamata na ina ukwati wa kuyana wa kutoa mwana sivitali munene ulo wika untini ya mutwe ya Embu meuwetekana sivitali munini wa kwa Musa winda ovo mana ndakitali withi wa mwana wana Utesikie kyakyo kenanda kame yani njizika nikola kumini wakwele avenza kame ya meluka nakajokeze ametho kwanza mekala yelo na kwanza wazicha mwi ukwele anukwenda kwekala yelo ukwegero tozi obulani achima kato ake atene peka ndizigenda rikeva pakwa mwecha vala pe mundu onenga naye kota wengi kenda webikazi vitali kazi kwaze wakota wabika vala weta bolondo ukwele acho ukwe ndo kukwenu kote azo kumimuka ake wa mazibitali mena nini kwekate ukwe wagiwetelanga tsaya ngaya ngakizimiti okwe manyuu wa keli na ulani wa klasi cha mwanza ikwatiwa uthiko kwe uni na vala na ukono mono kwenana na seima kialame ina wikwati mono na mumanyuu Kasinga ni nani? MCA wa wodi 8 Titus Kasinga ulo watambuka mesini leo nduma na sukulu wa musingi wa Mukindu ni wakule muvea wa uiti kauntini wikithi ni watu SSS wa kuthiana ni wa muthembu wao wikumbelete sukulu kwa kila kueta tavea mama manyuu bado mena maw'o ma muthemba wa ulono wa Syana ito ya county ya Kitui, particularly the Ministry of Health mose etambia ya kuongelela uchunguzi families inotimbe yani na ilana nena na alimu skulu ni ma express doubt onamo wa iku ino na pia onakwa ningona kana iku ino kila kiuwetekana ta malaria no kwethia ticho nina manyani o skulu bukana Syana ingi 5 ni cia waie na cia toa hospitali na cia sioka ende tuona funono kana kwa katika family around pia Syana imwe ciena metho matune twina hospitali witu kwa musia twambise tene na enenzi ni makuya kana hospitali no kwenda usoiwe ni kana tumabingwe wethe area ino wano ikuino ciekekie Syana ni sitonya kutwawa sikakwata uwiti siatetheka kwa mituki uripota blingo maw'o kuma wodi ni Mumoni Mwingi Uwau kaunti ya Kitui nilina musangi.